Uba PT Sokumi Emily Kamolai Ulakarpat ya kasokar jela ban island no ya kiying mani ban sakri klam kendon ya kani ulakren hak jelang samkor komputer hamolai ha office trikam kujongu bar ulo ongkum udungui kristan umla klam da karpat ya kasokar bakan sobawan plait no 6% ya kiying mani khnang ba kirungai kinyo ban mani lailun tam kiying mani kristan reikan longkum juru ya boro kijingai bukan thup kinyam khasin hindu muslim bat kui ru nak bentar jika di kantor nak itu adu soka kalau rasyak beli bentar soka kalau rasyak beli lagi sekolah produk nak hadu dan komputer hadu baru sekolah beli college beli university beli yang sekali beli nak yang sekali beli ke soka kalau pak kalau syak tak nyuk sen persen jika fat nak kalian ngaji kemono mata nak baru nak beli lut jika fat nak kalian jungah pak soka kan syak nak kalau hadu kumbang ngejulong boleh kita bersekali beli Malaysia mending dia sen Malaysia di Jakarta tang jingin kumba jilong baru sekata mestep kedon kanong kemas kedon kerja sen jik narit dan kerja sen rangba demit kalong normal dah pi kumba kalong mata kedon dia mending sekarang guna hamta boko silong jesen kena ke padon kemas sebret kan padon mabri nambar bangi dengan bila flop bila kata dengan langsung tepat sokar mata normal asal kerpat asal kan makan pino antai jadi sebagai kalau kan 100%. Hak ini gini nama dia mundur syuk di sana kau itu. Baru kalau silang ni kayak mengiyolat antar lain nasi obrol dan lagi kalau bah ilai siapa beli hak tak kom kalau macam siapa beli kalau social distancing. Tinggal cuma kat kalau kata beli syong jangan sih dan lain kita sebentar. Kata cuma kat dia kata kan dia bersih. Dia baru beli kamu social distancing. Boleh hingga juga ni kalau kerja dia berjalan boleh ambil social distancing dia kerja part nak dia cukup paro maka sorka kat pino mata yang kerja syakri boleh kalau boleh begini yo ke ban syakri dulu dengan boleh nak dan belang persen kita bisa hek ke long lagi belang Katolik dan ke Protestan ba ila belang lagi yang Hindu ke Muslim ke paro lagi dia nak yang fellowship lagi dia sengsiru dia belang kamu sengsiru pada April ke dan sudah dan ke syat suk mensir nak dia cukup yo long long normal maka sibishin ko bolong mata po India hi hatri mo ko boras i ko bolong ba ngim tieng syo ya kana virus ma ala adap di hapanong kumtahi pangino kaman klet hi langi klet al normal so di stage jong bleng yo vaksin ka vaksin mata kalanya